Ma tulen natukese aja pärast Jumala sõna juurde, ma loen seda Jumala sõna, aga enne kui ma Jumala sõna juurde jõuan, ma räägin sellest raamatust natukene, terveks saada ja ellu jääda. Täna on võimalik seda saada, see on just trükikülast tulnud, veel natukene soe trükimasinast või sellest köitmismasinast alles tulnud. Me kohtusime Irinaga ja Dmitriga, see oli natuke rohkem kui 2 aastat tagasi Stockholmis. Ja siis me rääkisime sellest raamatust ja ma hankisin endale selle raamatu siis saksa keeles. Ja proovisin oma vana saksa keelt siis värskendada, kui palju ma sellele pihta saan ja alguses täitsa sain, aga siis kui mõne koha peal keeruliselt läks, siis võtsin selle raamatu appi, aga millest ma aru sain, ma sain aru, et see on hästi oluline raamat. Ja see raamat räägib sellest, kuidas vaatamata sellele, mida kõik rahvas su ümber ütleb, et sina hoiad Jumalast kinni ja tema sõnast kinni. Ja see mulle õudselt meeldib. Siin esimeses peatükis on selline lugu, et 2005. aastal, kui Irina ja Dmitri just kavatsesid abielluda, siis tuli halb üllatus ja nad said teada, et värk on ja päris kaugele arenenud ja kuna neil pulmaplaanid olid tehtud, siis nad ei öelnud ka midagi ära, vaid perekonnaseisubüroos nad ütlesid, et jah, me jätkame seda liini. Aga loomulikult kavasid tuli oluliselt muuta, seda kava tuli natuke kiirendada ja mis mulle isiklikult väga meeldib, nad läksid kahekesi registreerima, nii nagu mõnegi enne on ka teinud ja nad olid üllatunud sellest, et neile tehti kogu see registreerimise tseremoonia täis mahus, muusika, suure saali ja kõigega, mis üldse oli võimalik teha. See oli perebüroo poolt ja see oli nendele kingitusena ja see näitab tegelikult, et kuigi need inimesed seal eriti ei uskunud ja kõik tulid vaatama, et kes need sellised on, kes enne surma abielluvad, siis ometi nemad tegid oma parima. Nemad tegid oma parima ja see ongi see, et sa haarad kinni sellest, mis Jumalal on sinu jaoks, vaatamata sellele, et terve hulk asju ei lähe nii, nagu alguses on planeeritud. Nii et see raamat pärast endale hangi kindlasti. Aga nüüd tuleme Jumala sõna juurde ja loeme Vanast Testamendist, see on Habakuki raamat, Habakuki 3 ja 17 ja 18 ja 19. Ehk siis raamatu 3 viimast salmi. Kuigi viigipuu ei õitse ja viinapuudel pole vilja, õlipuu saak äpardab ja põllud ei anna toidust, puduloiused kaovad tarast ja veiseid pole karjaaegades. Ometi rõõmutsen mina Jehoovas ja õiskan oma pääste Jumalas. Issand Jehova on minu jõud. Tema teeb mu jalad ema hirve jalgade sarnaseks ja paneb mind käima mu kõrgustikel. Pane sa tähele ühte asja. Ja see on, mida elus tuleb mõnigi kord ette. Et sa saad negatiivseid sõnumeid ja mitte üks, vaid mitu. Neid tuleb
sarnaselt nagu Iovile vahest, eks ole. Üks ja teine ja kolmas ja mõtled, et no mida veel? Ja siis on see koht, ometigi rõõmutsen mina Jumalas. Ometigi, vaatamata kõigele sellele, mida need halvad sõnumid tahavad mulle öelda, mina hoian Jumalast kinni ja mina tahan Jumalaga koos edasi minna. Ja kui palju on muutuseks vaja? Mitu inimest on vaja muutuseks? Et muutus tuleks esile. 10, 5, 4, 1. Amen. Täiesti nõus. Ühest inimesest peab asi peale hakkama. Keegi peab ütlema, ma ei ole nõus sellega. Ma ei ole nõus nende halbade sõnumite all kokku kukkuma. Ma ei ole nõus. Jumal, ma hoian sinust kinni ja ma hoian sinu sõnast kinni. Isegi kui mitu inimest ja tarka inimest ja heal ja mõistlikul kohal inimest sulle ütlevad, et ei, nüüd on asjad valesti. Hoia Jumalast kinni. Ma usun, et midagi sarnast või vähemalt selle liini peal me võiksime kuulda täna veel. Aga loomulikult see on ainult sissejuhatus ja Irina ja Dmitri räägivad ise, mis Jumal on nende südamesse pannud. Aga see on see, mida mina tundsin oma südames, mida ma pean alguseks ütlema sulle, et sind julgustada ja saada selle laine peale. Haara Jumalast kinni, vaatamata isegi siis, kui mitu negatiivset sõnumit tulevad su ellu. Haara Jumalast kinni, haara tema sõnast kinni, hoia sellest kinni rohkem kui millestki muust. Aga nüüd on meil 4 armast inimest siin, kes on valmis ülistuses kaasa aitama ja ma palun, et nad tulevad ette ja tutvustavad ise nii palju, kui nad vajalikuks peavad, et palun, olge head. Молодежная. Отлично. Tervist! Kiidame Jumalat. Me oleme täpselt nii nagu teie. Ma siin noortega täna soovin ülistada koos. Отец, дочь, сын и друг, который убивает. Семья еще маленькая. Семейная команда, парень на ударнике, друг семьи просто. Yksin minä olen ja
just minä olen ja kumarran, tulen 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 just minä olen kumarran siin, Jeesus, mä kumarran siin, Jeesus, mä kumarran siin, Jeesus, mä kumarran siin. Tulen just minä olen ja kumarran, tulen just minä olen ja kumarran, tulen just minä olen ja kumarran, tulen just minä olen kumarran siin, kumarran siin, Jeesus. Mä kumarran siin, Jeesus, mä kumarran siin. Mä kumarran siin, Jeesus, mä kumarran siin, Jeesus, mä
väärib mu tänu. Vaid Jumal sa andsid elu mu eest. Vaid Jumal sa valitse minu elu. Sa minu karjane. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Vaid Jumal sa üksi väärib mu tänu. Vaid Jumal sa andsid elu mu eest. Vaid Jumal sa valitse minu elu. Sa minu karjane. Vaid Jumal sa üksi väärib mu tänu. Vaid Jumal sa andsid elu mu eest. Vaid Jumal sa valitse minu elu. Sa minu karjane. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Halleluuja, sinu vaim, sinu püha vaim liikuda siin päevas. See puudutada iga inimest siin päevas. Ainult sinus on vabadusesse, ainult sinu ligiolusesse toimuvad muutused. Ainult sinus on meil rahu ja rõõm südames, ainult sinu sees. Ainult sinu ligiolus me saame muutuda. Täname sinu, issand. Täname selle õhtu eest, issand. Täname sinu kalli püha vaimu eest, issand. Puuduta, issand, igaühte siin. Sina näed igaühe vajaduse, issand. Sina näed, ma olen koormaid ja sa ütled, issand, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormad. Ja issand, sina annad hingamised. Täname Jeesus. Täname sulle, issand.
Господь, благодарим Тебя isa, за me то, что täname мы sind здесь. selle eest, et me saame olla siin. Мы благодарны Тебе, Господь, Me oleme väga tänulikud sulle, за то, что Ты даешь et sina annad, нам пережить, annad meil kogeda, ощутить Твою близость tunnetada sinu ligiolu и пребывать в Твоем присутствии. ja olla sinu ligiolus. Мы благодарны Тебе, Господь, Me oleme tänulikud за Духа Святого, püha vaimu eest, который живет в нас. kes elab meie sees. Мы благодарны Тебе за Твое Слово, Me oleme tänulikud sinu sõna eest, которое мы можем есть, kушать, mida me võime süüa, которым мы можем наполнять свой дух, millega me võime täita oma для того, vaimu, чтобы становиться взрослыми, et saada täiskasvanuks, для того, чтобы мы не оставались больше младенцами, et me ei jääks väetiteks но lasteks, чтобы мы укреплялись в этом Слове, aga meie selles sõnas saame tugevaks, возрастали в Твою полноту, kasvaksime sinu täiuses, становились мужами совершенными, saaksime täislikeks täiskasvanuteks, для того, чтобы утверждать Твое Царство, selleks, et rajada ja kinnitada На этой земле. sinu siin sellel maal, так, как оно утверждено у Тебя на небесах. nii nagu see on kinnitatud ja rajatud taevas. Мы отдаем это собрание, Me anname selle koosoleku, мы отдаем это время selle aja siin полностью в Твои руки, Дух Святой. täielikult sinu kätte, püha vaim. Мы отступаем, мы умоляемся Me для того, taganeme, чтобы me väheneme, Ты двигался, me kahaneme selleks, et sina чтобы saaksid Ты liikuda, говорил в каждое et сердце. sa võiksid rääkida iga südames. Пусть Твоя любовь течет. Las sinu armastus voolab. Мы призываем ангелов на это место, Me kutsume ingleid siia sellesse paika, которые будут совершать то, что Ты хочешь. et nad võiksid teostada seda, mida sina tahad. И пусть Твоя любовь Ja las sinu господствует здесь все время. Valitseb siin kogu aeg. Во имя Иисуса, Jeesuse Kristuse во nimel. веки веков. Igavesest igavest. Аминь. Aamen. Аминь. Слава Иисусу Христу. Au Jeesusele Kristusele. Здравствуйте, драгоценные. Tere, kallid. Нам очень трепетно и почетно, как так торжественно возвращаться снова к вам, как к друзьям. Meil on väga auline ja niisugune rõõm alati Мы tulla видим tagasi sõprade много juurde. глаз, в которые мы уже смотрели, тем людям, которым мы служили Me уже. näeme palju silmi, keda me oleme juba näinud, ja inimesi, keda me И oleme мы видим teeninud. новые глаза тоже. Ja me näeme ka uusi inimesi, uusi silmasid. И слава Богу, спасибо пастору за то, что он рассказал даже некоторые выдержки из наших изырванного свидетельства. Ja aitäh pastorile, et ta jagas mõningaid tunnistusi meie elust. Хорошо, что нам не нужно снова представляться. Väga hea, et me ei pea ennast uuesti Мы tutvustama. верим, что многие из вас или большинство из нас уже знают. Me usume, et paljud teist meid juba tunnevad. И мы не знаем, как будет дальше, там, сегодня, завтра, еще дни, которые будут на Саарема. Me ei tea, mis tulevad lähipäevadel Saaremaal, mis Мы seal на on. самом деле, когда Антон написал: Дима, какая будет тема семинара? Ja tegelikult, kui Anton küsis, et mis on seminari Господь, pealkiri какая teema, будет тема семинара? ja siis me küsime, isand, mis võiks olla Ира, какая seminari будет тема teema? семинара? Ira, mis on seminari Ира дала teema? 2 места Писания. Кто-то из вас видел, кто-то нет. Ira andis 2 kirjakohta või Но на mõni самом nägi. деле мы не знаем, что это будет. Aga tegelikult me ei tea päriselt, mis see Мы on. ожидаем от Господа Me oleme ka ootuses Jumalat. то, что Он хочет сказать каждому из вас. Seda, mida tema tahab igale ühele Мы meile будем öelda. стремиться услышать от Него Ja me pingutame ja näeme vaeva, et kuulda temalt seda. и высвободить то, что Он будет говорить. Ja üritame vabastada seda, mida tema tahab И meile мы rääkida. ожидаем, что вы тоже сосредоточитесь на том, чтобы слышать от Него. Ja me ka ootame teilt, et te keskenduksite ja ootaksite ja tahaksite kuulda tema. Потому что каждый из нас с вами находится в своей ситуации. Sest igaüks meist meie eludes on oma enda situatsioonis. Каждый из нас с вами сталкивается с какими-то своими вызовами. Igalühel meil on oma enda väljakutsed meie elus. Проходит через какие-то долины трудностей. Läheb läbi raskuste А olu. может быть, находится на гребне волны. Võib-olla on laine harjal parasjagu oma elus. Но каждому из нас Aga igaühel нужно meist одно. meil on vaja ühte. Знать, что Господь хочет делать в следующий момент. Teada, mida isand tahab teha На meie elus следующем järgmisel шаге. hetkel. Mis on tema järgmine Чтобы samm meie elus. точно знать, что нам делать и чего не делать. Et me võiksime teada täpselt, mida me võime teha, mida ei tohi teha. И мы тоже что-то проходим. Ja samamoodi on ka meie eludes И midagi как toimumas. семья,
nagu perekond и как служение, nagu и как teenistuses церковь. ja nagu koguduses. И мы с вами будем делиться тем, Ja me что jagame teile Бог täna говорит seda, нам. mida Jumal räägib meile. Мы верим, что Дух говорит одинаково. Ja me usume, et Püha Vaim räägib Дух ühte говорит sama. церквям одинаково. Et Püha Vaim räägib Да, в kogudustele ühte Откровении sama мы asja. читаем, что одной церкви сказал одно, другой церкви другое, третьей церкви третье. Ilmutusraamatus küll on kirjas, et Jumala Vaim rääkis ühele kirikule ühte, teisele kirikule teist asja. Но мы слушаем сейчас наших учителей или тех людей, слово от которых нам интересно, вот там в интернете, по телевизору. Aga me kuulame nagu neid sõnu või neid teemasid, mida meile meeldib internetist või televisiooni kaudu. И мы видим, что люди, которые идут на переднем крае, как бы слышат Бога лучше всех с нашей точки зрения. Ja kui me vaatame neid inimesi ja näeme neid, kes lähevad nagu eesrindele, kes meie arust kuulevad Jumalat kõige Они paremini, говорят об одном и том же. siis nendel on üks ja sama teema läbi. И для нас это ободрение. Ja see on meie jaoks Потому что julgustus, это слово и для нас тоже. sest see sõna on ka meile samamoodi. И точно так же мы с вами будем делиться тем, через что мы проходим. Ja samamoodi me saame jagama teile neid asju, millest meie läbi läheme. И мы верим, что Дух Святой будет вам открывать что-то очень индивидуальное, очень личное для каждого из Ja вас. samas me usume, et Püha Vaim saab igale ühele teile avama midagi individuaalset, midagi, mis on teile just vaja. И поэтому, Дух Святой, мы благодарны Тебе Ja sellepärast Püha Vaim, me oleme sulle väga за tänulikud, то, что Ты знаешь, где мы находимся сейчас. et sina tead, kus meie parasjagu oma И elus Ты oleme. знаешь, что подчеркнуть, что выделить для каждого из нас. Ja sa tead täpselt, mida alla kriipsutada või mida eraldi näidata И igaühe мы elu jaoks. предоставляем Тебе себя, Me anname ennast свое sinule, сердце, oma südame, свои духовные уши и oma глаза. vaimulikud kõrvad Свои ja руки. silmad, oma käed. Если Ты скажешь их на кого-то возложить. Kui sa ütled, et me peaksime kellelegi need И peale пусть panema Твоя совершенная воля ja las sinu täielik tahe исполнится в нашей жизни juhtub meie eludes, и на этой земле siin sellel maal, во имя Иисуса. Jeesuse nimel. Аминь. Aamen. И для того, чтобы... Сегодня мы сделаем маленький перерыв. У нас сегодня будет такое больше учение, как семинар. Täna saab olema üks seminar, siuke õpetlik osa, meil tuleb üks В vahe. 8 часов мы сделаем маленький перерыв. Kell 8 meil on В paus конце будем молиться. Если Бог что-то будет ja говорить siis lõpus me во palume. время семинара, мы будем высвобождать слово знания. Может быть, Ja будем kui молиться. Jumal räägib ja kõnetab, näitab mõne tarkussõna, siis me jagame seda vahepeal. Me oleme ootuses Jumalat. Я сказал, что мы тоже проходим какие-то непростые времена. Samamoodi ma rääkisin, et поэтому me ka oma elus läheme läbi Я üsna хочу keerulistest быстрее aegadest. передать микрофон Ире, чтобы она начала делиться этим. Ja ma tahaks, et Iira varsti jagaks Когда мы teile с seda вами kõike. были младенцами, Kui me физически, olime lapsed füüsilises, мы сталкивались с какими-то маленькими проблемами, препятствиями. siis meil elus olid väiksed probleemid, takistused. И наши родители пытались оградить нас от больших проблем. Ja meie vanemad nagu üritasid meid kaitsta suurtest probleemidest. Постепенно, когда мы росли, Järk-järgult, kui me oleme родители отступали как бы, Siis vanemad nagu taandusid meie eludest, давая нам возможность принимать свои решения, andes meile võimaluse делать teha oma otsuseid, самостоятельные шаги. teha oma iseseisvaid И с одной samme. стороны приходила большая свобода, Ja ühelt poolt tuli suurem vabadus но с meie другой elus, стороны приходила большая ответственность aga teiselt poolt tuli suurem за те vastutus шаги и решения, которые мы принимали. nende sammude ja otsuste eest, mis me Они tegime не oma elus. всегда были простыми, Need ei olnud alati lihtsad asjad. но Бог давал нам тогда, может, мы еще были неверующими, Aga Jumal juba siis andis meile, võib-olla me ei olnud siis veel и usklikud. дает нам сейчас, когда мы во Христе возрастаем из младенцев в совершенных мужей. Ja aga nüüd, kui me kasvame väikestest vaimulikest lastest täiskasvanud meesteks, Он подкрепляет нас, siis tema nagu teeb meid tugevamaks, чтобы, двигаясь за Ним, et me liikudes tema чтобы, järgi, держась за Его руку, hoides kinni tema мы käest, смогли пройти me võiksime läbi через minna, те пустыни, läbi nende kõrbete, через те долины смертной тени, läbi surmavarju orgude, через те времена, когда кажется, что ничего не происходит, все только хуже läbi становится, nende aegade, kui me paistab, et mitte midagi head ei ole ja kõik läheb ainult hullemaks. чтобы мы могли пройти и выйти. Et
et me võiksime nendest asjadest läbi minna ja nendest välja tulla. И мы верим, что вместе, Ja me usume, et kõik koos, подбодряя, подкрепляя друг друга julgustades ja toetades üksteist Его Словом, tema sõnas, мы как тело, meie kui üks ihu, как церковь, nagu kogudus и каждый как Его sыновья ja igaüks kui tema poeg või tütar. сможем не только справиться с этими проблемами, Mitte ei ole see, et me ainult suudame lahendada neid но мы probleeme, сможем также утвердить и показать Его победу, aga me võime ka näidata ja kinnitada tema võitu meie elus, которая на самом деле уже одержана им. mis on juba tegelikult tema poolt võidetud. Аминь. Amen. А мы в процессе достижения или проявления этой победы. Aga meie oleme nagu selles protsessis, selles liikumises, et näidata ja kinnitada tema võitu meie elus. Аминь. Не улыбайся мне, Ирочка, пожалуйста, сюда. Теперь твоя очередь. Конечно, можно. Вот если ты посерединке сядешь здесь, будет как раз нормально, всем будет видно, да? Kas kõik näevad, kui Irine siin on? Если я вот так вот буду сидеть, меня видно, да? Kas näete mind siin? Нормально, вот так. Хорошо? Я тебе дам. Здравствуйте. Tere õhtust! Спасибо, что вы пришли. Aitäh, et te tulite siia kõik. Я больше всех ожидаю. Ma ootan teid väga. Мне очень нужно. Mul on seda väga vaja. Всякий раз, на всяком месте. Alati. Его присутствие. Ja tema ligiolu on vaja. Все, что нам нужно, это его присутствие. Kõik, mis me vajame, on tema ligiolu. Все остальное от него. Ja kõik on temalt ülejäänud. Поэтому, если ему удается собрать нас в одном месте, Nii et kui temal õnnestub meid tuua ühte kohta, происходят очень сильные вещи. siis juhtuvad väga tugevad asjad. Мы что-то планируем, Me planeerime midagi, мы чего-то ожидаем, ootame midagi, у Бога свои планы. aga Jumalal on ikka omad Он plaanid любит нас удивлять. ja talle meeldib meid üllatada. Я люблю это время. Ja mulle meeldib väga selline aeg. Спасибо, что вы пришли. Aitäh, et te kõik tulite. Ему удалось нас собрать в одном месте. Ja tal õnnestus täna meid koguda siia sellesse paika. Будет хорошо. Ja meil saab olema hea aeg. Мне легко говорить о том, что я имею. Mul on lihtne öelda asjadest, mis mul on. Мне вообще легко говорить. Mul on lihtsalt, mul on nii väga lihtne rääkida. Раньше я хорошо рисовал, Kunagi ma hästi joonistasin, сегодня мне легче разговаривать. aga täna mul on parem rääkida. Написано, что имею, то даю. On kirjutatud, see, mis mul on, seda ma annan teile. Тогда мне легко говорить. Nii et mul on hea rääkida teile. Сегодня мы встречались на телевидении. Täna me kohtusime televisioonis И один и тот же вопрос. ja seal on üks ja sama küsimus. О чем вы говорите? Millest te räägite? О чем вы часто говорите? Millest te tihti räägite? Человек говорит обычно о том, что его переполняет, правда? Ja inimene räägib tavaliselt sellest, millest ta nagu täis ja mis temast välja От pooleb. избытка сердца говорят, что Südameküllusest räägivad sinu huuled. поэтому чем ты наполнен, See, millega sina oled täidetud, то ты источаешь. seda sa ka räägid välja. То есть время сеять, On aeg külvata, есть время собирать. on aeg lõigata И там вот на столе лежат книги, большие такие, как тетради, кроме книги «Выздороветь и остаться в живых». seal on ühed raamatud laua peal, veel suured raamatud, mitte see raamat, mis alles trükist tuli. Там есть такие большие тетради, листья исцеления. Ja seal on suured vihikud, tervenemislehed. Они такие А4 формата, чтобы удобно было держать. Need on A4 suurused, et neid oleks hea hoida. Все равно это книга. Samamoodi igaüks nendest on tegelikult üks raamat. И так, чтобы удобно было на один лист поместиться серьезной теме. Ja seal on selleks, et selle ühe lehe peale võiks kirja panna ühe tõsise teema. Каждая книга «Листья исцеления» Iga selle lehe, tervenemislehe peal, один лист на один день. seal on igaks päevaks Один üks лист на lehekülg. один день. Igaks päevaks üks lehekülg. Первый день месяца, второй день месяца, третий день месяца. И Esimesel так 30 kuupäeval, teisel листов kuupäeval. в одной тетради. Ja seal on ühe kuu jagu lehti ühes vihikus. И каждая такая тетрадь – это кусок моей жизни. Ja see iga, Каждая тетрадь Часть моей жизни. Не кусок, часть. – хорошо, часть моей жизни. iga see vihik on osa minu elust. Каждая тетрадь. Iga vihik. Например, первые листья исцеления, это месяц первый написано. Esimene leht, seal on kirjutatud esimene kuu.
Эта книга писалась около 2,5 лет. Seda raamatut kirjutati 2,5 aastat. Умирал близкий мне человек в это время. Ja üks lähedane inimene oli suremas Умирал sel ajal. я умирала. Mina olin suremise ääre peal. Потом Бог снова меня воскресил. Aga siis Jumal tõstis mu jälle üles. То есть прошла какая-то часть жизни. Läks mingisugune osa elust mööda. Потом вторые листья исцеления. Siis tulid järgmised tervenemise lehed. На первой обложке это листья Финляндии. Ja seal on kirjutatud Soome kohta. На второй обложке листья исцеления это Узбекистан. Ja teise lehe peal on kirjutatud Usbekistanist. Третье листья это Латвия. Ja kolmas leht on Lätimaalt. Листья. Seal on erinevad lehed. Четвертое листья это Украина. Neljas leht on Ukrainast. И в каждой стране я видела чудеса Божьи. Ja igal erineval maal, kus ma käisin, ma nägin Jumala imesid. Вот пусть пятый будет Эстония, например, листья. Нужно Las фотографировать. viies lehekülg olgu Eestimaa. Слушайте, это Бог идет по всей земле. See on see, et Jumal kõnnib üle terve maa. И я это вижу. Ja ma näen seda. Мы сейчас только ездим. Me oleme viimasel ajal hästi palju reisinud. И я архитектором была. Ma olin kunagi arhitekt И я любила путешествовать. ja mulle meeldis reisida. Но я так раньше не Ma путешествовала. nii palju ei ole kunagi varem reisinud. Мне не хватало ни времени, Mul ei olnud selleks aega, ни средств, ei raha ни возможностей. ega võimalusi. А Бог такую возможность нашел. Aga Jumal on sellise võimaluse tekitanud minu jaoks. Отделил меня от архитектуры. Ta eraldas mind arhitektitööst И мне так нравится. ja mulle siin väga meeldib. И в любой точке земли Ja ükskõik, mis paigas me oleme maa peal, я вижу, что Бог делает сегодня. ma näen, mida Jumal on täna tegemas. Поэтому больше всех знаю, Он жив. Nii et sellepärast ma tean täpselt, ta on elav Jumal. И Он продолжает творить свою правду. Ja ta jätkuvalt teeb oma õigsust. А там, где неправда, Aga seal, kus on vale, Он убирает эти искажения. ta võtab ära need valed. И не всегда сразу. Aga mitte alati ta ei tee seda korraga. И дело не в Нем. Ja asi ei ole temas, Дело в нас. asi on meis. У Него каждому из нас индивидуальный подход. Tal on igaühele jaoks väga isiklik ja personaalne lähenemine. Он выдергивает из нас все не свое. Ta tõmbab neist välja kõik, mis ei ole temast. И часто мы так сильно привыкаем к этому, Ja nii tihti me nagu harjume sellega ära. то, что не Его. See, mis ei ole tegelikult temast meie elus. Мы так с этим сживаемся, Me elame sellega niivõrd kokku, что ему тяжело вообще выдернуть. et tal on nagu raske seda isegi meist välja tirida. Поэтому он терпелив. Ja sellepärast ta on väga kannatlik. И долго терпелив. Ja ta on väga-väga И kannatlik. многомилостив. Ja ta on väga armuline. И он знает о всех наших слабостях. Ja ta teab kõiki meie И nõrkusi о наших ошибках. ja meie vigasid. И он знает, о чем мы говорим к нему ночью. Ja ta teab täpselt, mis me räägime talle öösel. И он знает, какие ошибки мы делаем днем. Ja ta teab täpselt, mida me teeme päeval, mis И vigu. он многомилостив. Aga ta on nii armuline И он поправляет нас. ja ta parandab meid. Потому что его tворение совершенно. Sest tema loodu on täiuslik И он любит творить свою правду. ja temale meeldib teostada oma õigsust. Поэтому если какие-то вещи не происходят сразу, Nii et kui mõned asjad ei toimu meie elus momentaalselt, а мы знаем, что нам обещано, aga me teame, et see on meile tõotatud. но причина одна. Põhjus on ainult üks. Мы еще недостаточно искали его лица. Me ei ole veel piisavalt otsinud tema valet. Это вопрос времени. See on aja küsimus. Если чудеса не происходят мгновенно, Kui kirjakohtades on näha, et asjad juhtuvad momentaalselt, значит просто что-то мешает. siis tähendab, et midagi takistab seda asja meie elus. И если вот это вот что-то сильнее нас, Ja kui see, mis asi, mis takistab, on tugevam kui meie, вот это беда. siis on halb. Потому что мы должны четко знать, что тот, кто в нас больше. Sest me peame täpselt teadma, et see, kes on meis, see on suurem. Поэтому любая ситуация – это не больше Бога. Sest ükskõik, mis olukord su elus on, see ei saa olla suurem kui Jumal. Это не больше Бога. See ei saa olla suurem kui Jumal. Поэтому листья исцеления для укрепления. Nii et need lehed seal vihikus on sinu tugevamaks tegemiseks. В 104-м псалме есть место, 105. psalmis on üks kirjakoht, 24 стих. 24. psalm. Может быть. Там написано о том, что Бог сделал свой народ сильнее врагов своих. Этот псалом люди знают по местописанию другому. Там есть слово «вывел их серебром и золотом, и не было в коленах болящих». Есть Seal on такое место? kirjutatud, et Jumal teeb oma rahva tugevamaks. 104 псалом, 104. И 24 стих написано, Бог сделал свой народ сильнее врагов своих. Прочитай, пожалуйста.
Jehova sigitas väga oma rahvast ning tegi ta tugevamaks tema rõhuja eest. А следующий стих после того, как он сделал сильнее их врагов. Ja see järgmine kirjakoht, kui ta ütles, et ta tegi nad tugevamaks oma rõhu eest. Враги это заметили. Враги это заметили. Vaenlased panid selle tähele. Järgmine koht 25. salm. Ta pööras nende südame nõnda, et nad hakkasid vihkama tema rahvast ja salakavalust pidama tema sulaste vastu. Бог поднимает нас в силе. Jumal tõstab meid üles oma mäes. Противостоять всякой болезни, немощи, кризису, недостатку. Et me võiksime seista vastu ükskõik millistele haigustele, probleemile, vaesusele, puudusele. И он каждый день делает нас сильнее, сильнее. Ja ta iga päev vormib ja teeb meid tugevamaks ja tugevamaks ja Для tugevamaks. чего? Mille jaoks? Чтобы мы могли противостать. Et me võiksime seista vastu. Противостояние реально. Vastuseis on reaalne. Как бы ни выглядели враги. Ükskõik, mismoodi vaenlased ka ei paistaks. Шизофрения, Skisofreenia, рак, vähk, цирроз печени. Это может быть что угодно. ükskõik mis haigus, ükskõik Кто mis ваш asi. враг? Kes on meie Разрушение в vaenlane? семье, See rõhumine, lõhkumine отношения с perekonnas, детьми, suhted lastega, нищета, vaesus, не знаю, кризис экономики и политики. majanduslik, poliitiline kriis. Это может быть все что угодно. See võib olla ükskõik mis asi. Бог делает нас сильнее. Aga Jumal teeb meid tugevamaks. И не просто так, о, ты уже сильный. Ja mitte lihtsalt, nüüd sa oled järsku tugev. Он делает нас сильнее, чтобы мы встали и противостояли. Ta teeb meid tugevamaks selleks, et me võiksime tõusta püsti ja seista vastu. Поэтому порой зря мы просим, Боже, дай, Боже, дай, Боже, дай. Sest teinekord me palume, ei ole mõtet paluda, et Jumal anna. А он смотрит, деточка, я уже все тебе дал. Aga ta vaatab su peale lapsuke, ma olen juba kõik sulle andnud. Мне нечего больше дать. Mul ei ole sulle rohkem midagi anda. Мне нечем дополнить. Mul ei ole sulle midagi rohkem lisada. Я отдал тебе самого себя. Ma annan sinule iseenese. Я отдал тебе сына, Ma andsin oma poja в sulle, котором все. kelles on kõik. Ищите, Otsige ja te leiate. стучите. Koputage ja teile avatakse. Богу нечего нам додать. Jumalale ei ole midagi rohkem lisada. Он вселился в нас Ta tuli ja asus meie sisse и живет в нас. ja nüüd ta elab meie sees. Кто может больше Бога быть? Kes võib olla suurem kui Jumal? Он учит добывать обетования изнутри. Ta õpetab meid, et me võiksime ammutada neid tõotusi meie sees. Где Царство Божие? Kus on Jumala kuningriik? Внутри нас есть. See on meie sees. Там все, что нам необходимо. Ja seal on kõik, mis meil on selleks vaja. И дети, наученные Господом. Ja Jumala poolt õpetatud lapsed. И исцеление, и освобождение, и прощение грехов, и Tervenemine, vabanemine, andeks andmine pattudest. все обетования, которые только могут быть для Jumala нас. tõotused, mis Jumal on andnud, need on Jumala kuningriigis. Потому что в Боге все совершенно. Sest Jumalas on kõik täiuslik. Совершенно. Täiuslik. Не просто хорошо, Mitte lihtsalt hea, не просто весьма хорошо. mitte väga hea, Совершенно. vaid täiuslik. И Он дал нам свою природу. Ja ta andis meile oma loovuse. Поэтому мы все имеем. Nii et meil on kõik olemas. И все, что нужно, содержится не где-то там. Ja see, mis me vajame, ei ole kuskil seal. Я это имею сейчас. Отлично. Хорошо. Хорошо. У нас очень хорошее время. Meil on siin У väga нас hea еще aeg. хватит времени на все. Meil jääb veel aega puudu Даже помолиться за всех нас Ma arvan, et хватит. meil jääb aega veel palvetada. Если вы устанете, вы дайте знать. Kui teile väsite ära, siis andke märku. Потому что о Боге можно говорить бесконечно. Sest Jumalast on võimalik rääkida lõputult. И это всегда наполняет жизнью. Ja see alati täidab meid eluga. А жизнь вытесняет смерть. Aga elu lükkab välja surma. Это всегда исцеляющие потоки в этом Ja see всем. on, alati on tervenevad väed ja voolab elu sõnalemisele. И не вытесняет всякую хворь. Ja see ajab välja kogu kurjuse. То есть хорошо, что мы здесь собрались. Nii et see on väga hea, et me täna kogunesime Это очень siin. хорошо. Väga hea. Аллилуйя. Поэтому мы делаемся сильнее врагов своих. Nii et me teeme ennast tugevamaks enda vaenlasest. Вы запомнили, где это? Псалом 104, 24. Panite tähele, kus see on 105 salm, 24 salm. Вы знаете этот псалом, потому что написано «И вывел серебром и золотом, и не было в коленах их болящих».
Это все знают. Знаете? sealsamas on ka kirjutatud üks koht, kus ta andis meile kulla ja hõbeda ja kellegi meie seas ei olnud vaesed. Kas te ei tea seda kirja kohta? Не знаете этого места Писания? Kas seda kirja kohta ei tea täpselt? Он вывел нас серебром и золотом. Слушайте, вот что мы имеем. И нет никого в наших роду из рода в род болящих. Нет. Ja ta on andnud meile kõik hõbeda ja kulla ja meie seas ei ole mitte ühtegi haiget. Это касается Библии, же актуальная книга. Piibel on täiesti aktuaalne raamat. Я обрадовалась, когда нашла это место Писания. Ma olin väga rõõmus, kui ma leidsin selle kirja kohta. Это одно предложение. Seal on ainult üks lause. Вывел серебром и золотом, Ta tõi meid välja hõbeda ja kullaga и не было в коленах болящих. ja meie seas ei olnud haigeid. Про то, что болезни не от Бога, это я уже знаю. Seda, et haigus ei ole Jumalalt, seda Я ma tean. 12 лет не пользуюсь услугами врачей, Ma 20 aastat ei ole kasutanud arstiabi. поэтому я знаю, что мой Господь целитель мой. Nii et ma tean, et Jumal on minu tervendaja. Я знаю, что я исцеленная его ранами. Ma tean, et ma olen saanud terveks tema haavade läbi. И меня обрадовала вторая часть предложения. Aga mind rõõmustas ka see teine osa sellest lausest. Там написано, что вывел серебром и золотом. Seal on kirjutatud, et ta tõi meid välja hõbeda ja kullaga. Он вывел меня из разрушения костей. Он вывел меня из рака. Ta tõi mind välja vähist. Он вывел меня из разрушения костей. Ta tõi mind välja luude lagunemisest. И то, и другое было смертельно. Ja see mõlemad haigused olid surmaks. Он опять сделал меня живой. Aga ta tegi mind jälle elavaks. Я опять выжила. Ma jälle jäin Благодаря ellu силе воскресения. tema ülestõusmise pääs. Задача была выжить 4 года тому назад. Ja 4 aastat tagasi minu ülesanne oli lihtsalt ellu jääda. Я выжила. Ma jäin ellu. Бог продолжает со мной работать. Ja Jumal jätkab tööd minuga. Но вот это место. Aga see kirjakoht, Серебром и золотом. hõbeda ja kullaga, И то, и другое один пакет. see ja need mõlemad asjad on nagu üks pakett. И исцеление, Nii tervenemine и избыток. ja küllus, Это один и тот же пакет. see on üks ja sama, see komplekt. Это входит See в планы Бога о нас. kõik hõlmab Jumala plaanidesse meie elus. Иначе это не Бог. Muidu see ei oleks Jumal. Он выдал нам все. Ta on andnud meile kõik, Все. kõik. Но на это все есть претенденты. Aga selle kõige jaoks on ka pretsedent, kes tahavad ära võtta sul seda. И приходит враг, Ja tuleb vaenlane чтобы убить, selleks, et tappa, украсть, varastada, убить. hävitada. И он делает нас сильнее. Aga Jumal teeb meid tugevamaks. Он делает сильнее. Ta teeb meid tugevamaks. И пока вы больные, слабые, нищие, там, не знаю, немощные, Ja niikaua, kui te olete haiged, vaesed, nõrgad, пока вы в таком состоянии, niikaua, kui te olete selles olukorras, вы особо не интересуете своих врагов. Правда? siis sel ajal vaenlane nagu ei ole väga huvitatud teist. Сатана не особо нами интересуется в таком состоянии. Saatan ei ole nagu huvitatud meist, kui me oleme nõrgad ja vaesed ja Потому что он haiged. хорошо отпечатал свою природу Nii et ta on oma looduse nagu väga kindlalt meie ellu paigutanud. и думает, потом убью. Nüüd see oli jah, hiljem siis tapan ja hävitan Все ära. равно тут много чего моего. Niikuinii on temas juba nii palju miinust. Но когда вы наполняетесь Словом Божьим, Aga kui te täitute Jumala sõnast, когда ваши мысли меняются, kui teie mõtted muutuvad, когда крепнет и растет вера, kui saab tugevamaks usk, свет начинает светить, просвещение мы говорим. siis tuleb valgus, tuleb valgustatus sinu sisse. Свет поднимается в нас. See valgus Вот tuleb это meie Слово sees. Божье, Tuleb Jumala sõna, Дух Святой, püha vaim и свет начинает сиять через нас. ja hakkab valgus paistma meie kaudu. И тогда весь ад поворачивается на тебя. Ja siis terve kogu põrgu keerab sinu ja vaatab sulle Кто это sinu так poole. светит? Kes see siin niimoodi särab? Это еще зачем? Milleks seda nüüd vaja? Milleks seda nüüd vaja? И враги пытаются заглушить этот свет. Ja vaenlased üritavad summutada seda valgust. Правда? Kas pole nii? Но Бог делает нас сильнее. Aga Jumal teeb meid tugevamaks. Мы начинаем Ему больше доверять. Me hakkame veel rohkem tema peale lootma. Мы же понимаем, что физической подготовкой Me teame, et füüsiline ettevalmistus, мы рака не напугаем. sellega me nagu vähki ei hirmuta. Правда же? Kas pole nii? Мы также понимаем, что хорошие психотропные препараты радость не добавляют. Ja me teame ka, et hea psühhotroopsed ained meile mingit rõõmu ei too. И хорошие влиятельные люди тоже не делают нашу экономику в семье лучше. Ja ka väga targad ja tuntud inimesed ei tee meie majanduslikku elu perekonnas paremaks. Даже если у тебя друзья президент, Isegi kui su sõber on president, это не делает твою жизнь богаче. see ei tee sinu elu rikkamaks. Бог нас учит жить законами царства.
Jumal õpetab meid elama Jumala kuningriigi И seaduste тогда järgi. Бог говорит, у тебя все будет хорошо. Ja kui sa teed seda, siis on kõik sul hästi. Не только у тебя. Ja mitte ainult sinul, И у твоих детей, vaid ka sinu и у lastel, твоих внуков. sinu lastelastel. Из рода в род Ja благословение. põlvest põlve see õnnistus läheb edasi. Это наше наследие. See on meie pärand. Оно идет дальше одного рода. See on kaugemale kui ühest põlvkonnast. И внуках. See on lastele, lastelastele, Задача не lastelastele. смотреть на видимое. Mitte vaadata, ülesanne on mitte vaadata Детей, nähtavalt, наученных Господом. aga näha neid Jumala poolt õpetatud lapsi. Вынимать из царства избыток вместо недостатка. Tõmmata välja Jumala kuningriigist küllus puuduse asemel. Противостоять любому диагнозу. Seista vastu ükskõik mis diagnoosile, mis Любому tuleb. врагу. Ükskõik mis maailmas. Силой Святого Духа. Püha vaimu väes. Вы обратили внимание на то, что в Писании, Kas te olete tähele ну вот в pannud, Новом et Завете, kirjakohtades мы живем по Новому Завету, так? Uues testamendis, me elame ju Uue testamendi järgi. Иисус учил нас, как жить, Kuidas Jeesus õpetas meid elama, как жить и не умирать. ka kuidas elada ja mitte surra. Он говорит, я живу, и вы будете жить. Ta ütles, et mina saan elama ja ka teie saate elama. Я живу, и вы будете жить. Mina elan ja ka teie saate elama. 19 глава Иоанна, Johannese 19. peal, 14 стих. 14. salm. Или наоборот. Või Или vastu, 14-19. või vastu, 14.19. Я правильно процитировала. Igatahes Я живу, и вы будете жить. seal on öeldud, et mina elan ja teie saate elama. Он так сказал. Nii ütles tema. Смотрите. Так вот мы живем. Nii et me elame И нам принадлежит еще и жизнь вечная. ja meil on veel igavene elu ees. Нам нужно жить и не умирать. Me peame elama ja mitte surema. Мне сегодня задавали вопрос, Mulle esitati täna küsimus, какие препятствия для исцеления? millised takistused selleks, et saada И от terveks, чего мы исцеляемся? et millest me nagu saame, kuidas me saame terveks. Я думаю, что мы исцеляемся от этого мира. Ma arvan, et ma usun, et me saame terveks sellest maailmast. Мы инфицированы этим миром. Me oleme nagu nakatatud selle maailma Он tulemusel. заражен. See maailm on nakatunud. Тут много, хотел сказать, извращений. Siin on väga palju valesti, halbu asju siin Тут maailmas. много разрушительного. Väga hävitavat ja Весь rõhuvat. мир искажен. Kogu maailm on ära keeranud. И мы привыкаем жить по законам этого мира. Ja me nagu harjume elama selle maailma seaduse järgi. А Бог переучивает нас жить Aga Jumal õpetab meid ümber, et по me saaksime, законам Царства. et me elaksime tema kuningriigi seaduste järgi. И на это потребуется время. Ja kas selleks läheb natuke aega. И вот таким образом Бог делает нас сильными. Ja selle kaudu Jumal teebki meid tugevaks. Сильнее врагов своих. Tugevamaks kui meie vaenlased. Он любит нас впечатлять. Talle meeldib meile nagu tuua üllatusi. Вся Библия в чудесах. Kogu piibel on täis imesid. Ничего другого Бог не делает. Midagi muud Jumal ei tee. И Он хочет, чтобы мы подключились к Его силе. Ja Jumal tahab, et me lülitaksime, ühendaksime ennast tema jõudu. Он хочет, чтобы мы крепко держали Его за руку. Ta tahab, et me hoiaksime tugevasti kinni tema käest. Чтобы Он провел нас по этой жизни. Et ta võiks meid viia läbi selle elu. И мы оставили свой след. Ja me võiksime jätta oma jälje. Потому что не я уже живу. Sest mitte mina enam ei ela, Живет Христос. vaid elab Kristus. Нас выкупили. Meid on välja ostetud. Мы не свои. Me ei ole enam enda Это oma. так меня радует. Ja see teeb mulle nii palju Я не rõõmu, своя. et ma ei kuule enam endale, Господь, вся слава Тебе. vaid kogu au И kuulub весь Jumalale. позор тоже Тебе. И позор тоже Ja Тебе, kogu häbi kuulub Господь. И tulla я не sulle. своя. Ja ka mina pole Ja enda ei. oma. Ma kuulun temale. Он распоряжается моей жизнью. Ja tema käsutab minu elu. Осталось научиться быть послушными Tuleb ainult ära õppida, kuidas olla и sõnakuulelik сильными, ja tugev. чтобы выступать в этом мире от имени Бога. Et astuda välja selles maailmas Jumala Во nimel, имя Иисуса Христа. Jeesuse Kristuse nimel. Я здесь, как Он, нужно говорить на всяком месте. Mina olen siin nagu tema, ütleb. Потому что куда бы вы ни пришли, Sest ükskõik kui sina ei lähe kuus Бог kohta, пришел с вами. siis Jumal tuleb alati koos sinuga. И Он всегда творит. Ja ta alati teeb midagi. Он не бездействует. Ta ei ole tegevusetu. И этот миг, Ja see hetk, вот этот момент, see moment, Бог тоже творит. samamoodi Jumal seal loob midagi. И каждая клетка Ja iga rakk нашего естества meie olemuses реагирует. reageerib Мы sellele. это видим, Me näeme seda. Чувствуем. Kas tunneme seda? Вряд ли. Vaevalt. но будут последствия. Aga sellel on omad Потому что tagajärjed. нет ничего тайного, что не сделал Господь явно.
ei ole midagi salajast, mis ei tuleks kunagi Когда Слово nähtavale. проникает внутрь нас, Kui Jumala sõna tungib meie когда мы sisse, говорим о Боге kui me räägime Jumalast, tunnistame, и подчиняем себя Слову, kuuletume sõna, размышляем, mõtiskleme selle üle, это процесс таинства. see on salapärane toiming. Да, это Его Дух и наш Дух соединяются. See on tema vaim ja meie vaim saavad Он kokku говорит, ja tema teeb midagi, ta loob я хочу, midagi. чтобы мы Нет, вот такое место. Я говорила про Евангелие. В Me Евангелии. rääkisime Если evangeeliumist. вы внимательно читаете Евангелие, Kui te loete tähelepanelikult evangeeliumi, это простые вещи, seal on lihtsad asjad, но очень сильные. aga väga tugevad. И многие люди эти моменты обходят. Ja paljud inimesed lähevad mööda nendest asjadest. Я уже читала об этом. Ma olen juba seda lugenud, Я уже слышала об этом. ma olen kuulnud seda varem, Но верующие особенные люди. aga usklikud on väga erilised inimesed. Они читают книгу Библии всю свою жизнь. Nad loevad piiblit terve oma elu, Одну книгу ühte raamatut всю жизнь. terve elu. И люди не рассмотрят и говорят, Ja maailma inimesed vaatavad, et nad on vist imelikud. так это же и есть твоя жизнь. Aga see ongi ju sinu elu. И каждый раз Бог дает откровение. Ja iga kord Jumal annab Так мы ilmutuse ищем ja его nii me там. nagu otsime И teda он seal. открывается. Мы Ja siis ta опять ищем, он опять avab, открывается. jälle me otsime teda ja siis ta avab ennast jälle meile. Бога не бывает много, правда? Jumalat ei ole kunagi liiga palju, kas Приходит pole? аппетит, когда мы слушаем это слово. Ja meil tekib selline isu, kui me kuuleme seda sõna. Аппетит приходит во время еды. Ja isu tekib alati siis, kui midagi söömise ajal. Господи, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Oo Jumal, anna meile meie leiba, meie igapäevane leib. Если из Библии вынуть чудеса, Kui piiblist ära võtta imed, там ничего не останется. siis sinna ei jää üldse midagi järele. Бог творит вот так. Jumal teeb neid asju niimoodi. То, что делает Бог, это всегда сверхъестественно. Ja see, mis Jumal teeb, see on alati üleloomulik. Вы можете представить себе 83 варианта, как вы исцелитесь. Sa võid endale ette kujutada 83 varianti, kuidas sa saad terveks. Будет 85. Aga juhtub 85 kindlasti. Потому что мои мысли не ваши. Sest Jumal ütleb, minu mõtted ei ole Мои teie пути не mõtted. ваши. Minu teed ei ole teie teed. Но Он проводит нас по своим путям. Aga ta juhib meid oma teid mööda. И Он хочет, чтобы мы узнали Его мысли. Ja ta tahab, et me saaksime teada tema mõtteid. Поэтому открывает нам Nii тайны. et ta ilmutab meile neid salasid asju, salasid. Написано, нам дано знать тайны Царства. On kirjutatud, et meile antakse selle Jumala kuningriigi saladustest teada. Если нам уже дано, Kui see on juba meile то antud, мы это имеем. siis see meil on olemas. Где? Aga kus see on? Далеко ходить не надо. Sa ei pea kuskile kaugele minema. See on sinu sees. See on olemas meie sees. Целое царство. Terve kuningriik. Когда Иисус провозглашал царство, Kui Jeesus kuulutas Jumala kuningriik, Он же не проповедовал исцеление. ta ei rääkinud ju Он tervenemisest. проповедовал царство. Ta rääkis Jumala kuningriigist. Он проповедовал царство. Ta kuulutas kuningriiki. И в это время Ja see Он hetkel проповедовал царство. ta kuulutas kuningriigi kohta. Больные исцелялись, Ja sel hetkel haiged said terveks. хромые ходили. Lookajad said Sleped становились imedad hakkasid nägema. О чем это говорит? Millest see räägib? Когда открывалось царство, Kui avanes Jumala kuningriik, все становилось на свои места. siis kõik asjad läksid oma paika. И это совершенное положение вещей. Ja see on asjade täiuslik olemine. С тех пор Бог не изменился. Ja Jumal ei ole muutunud nendest aegadest. Иисус не был медиком. Jeesus ei olnud arst. Поэтому, что бы кто ни говорил по поводу Лука, был врачом. Ükskõik, mis keegi on rääkinud, et Lukas oli arst. Лука был врачом. Lukas oli arst, jah. Но нигде не написано, что Лука исцелял Aga ei ole kuskil kirjas, et ta tervendas kedagi. медицинским образом. Kuskil arstiteaduse kaudu või meditsiini kaudu. Лука записывал, Lukas pani kirja, как Бог руками Павла kuidas Jumal Pauluse kätte läbi tervendas haigi, изгонял бесов. ajas välja kurja vaime. Так что опоясание платочки, которые давали Павлу, посылались в разные концы Nii et земли. isegi need palverätikud saadeti Pauluse juurde ja ta palvetas nende eest üle terve maa. Лука записывал, как сила Духа Святого Lukas pani kirja, kuidas püha vaimu vägi исцеляла людей. tervendas inimesi. И они творили то же самое, что творил Иисус. Ja nad tegid neid samu tegusid, mida tegi Jeesus. Иисус тоже не делал трепанацию черепа, Ja Jeesus samamoodi он не вырезал раковые опухоли. ei lõikanud, ei opereerinud inimesi ega lõikanud välja vähki ega mädapaiseid. Можно продолжать. Kas ma võin jätkata? Что имеет, то даю. See, mis mul on, seda ma annan. Ребята, это революция.
see on revolutsioon на самом деле. Но tegelikult. если мы не будем в этом слушать, Aga kui me ei мы kuula будем seda, продолжать жить как обыкновенные люди. kui me ei jätka ja ei kuula seda, siis me elame nagu tavalised inimesed. Зачем нам Бог тогда? Milleks meil on siis Мы Jumal? сами справимся. Me saame ise hakkama. Иисус даже зубов не пломбировал. Jeesus isegi ei pannud plomme hammastesse. Понимаете? Kas mõistate? Он творил это по-другому. Ta tegi neid asju teistmoodi. Из него исходила сила. Temast väljus vägi Исцеляла всех. ja see tervendas kõiki. Слушайте, я не прошу вас сейчас закрыть все поликлиники Ma ei palu, et te paneksite kõik haiglad kinni praegu. и делайте, что понимаете сегодня. Tehke neid asju, mida te ise mõistate täna. Я просто прошу вас это слушать. Lihtsalt ma palun, et te kuulaksite. Потому что однажды Sest ükskord в естественном мире siin loomulikus все maailmas естественное, kõik loomulik, оно же ограничено. see on väga piiratud siin. Ответа не будет в этом мире. Siin maailmas ei ole vastust, Так вот это не конец. aga see ei ole veel lõpp, Это начало. see on millegi algus. Это не значит, что нужно умирать, когда врачи скажут, у нас нет ответа. Siis see ei tähenda seda, et sa pead surema, kui arstid Так вот не ütlevad, et надо meil ei ole пугаться в vastust. этот момент. Не надо Sa ei pea испугаться. tundma hirmu selle pärast, Потому что с этого момента sest sel hetkel, kui просто нужно начать жить верой. öeldakse, et kõik rohkem ei tea keegi, mida teha, sellest hetkest ta peab hakkama elama usus. Та же самая сила, которая выходила из Иисуса, Seesama vägi, mis väljus Jeesusest, из апостола Павла, Paulusest, из Смита Вилсфорда, Джона Лейка, из всех людей, которые John крещали Духом Lake'ist ja Святым, paljudest teistest, kes генералы on Божьей kristlased веры, да, мы их знаем. pühast vaimust, me teame paljusid. Та же самая сила, Seesama vägi on ka meis. нам нужно научиться это задействовать. Me peame õppima, kuidas seda käivitada. Вот как вы думаете, что происходит под Диминой рукой? Ja mis te arvate, mis toimub seal tiimakäe all? От руки его лучи. И здесь тайник его силы. Ja siin on tema väe nagu allikas. Он одевает свои руки в наши, как в перчатки. Ta paneb meie käed nagu kinda sisse, nagu tema sisse. Он ждет, что вы задействуете свою руку. Ta ootab, et te paneksite oma käe nagu Все toime. остальное не от вас. Можете просто подсматривать, что делает Te võite Господь. lihtsalt pealt vaadata, mida Jumal hakkab tegema, aga ta ootab, et teie käivitaksite oma Но käe. когда вы идете на этот шаг, Aga kui te astute juba selle sammu ja sirutate и välja oma käe возлагаете руки на больных, ja panete käed haigete peale, вы задействуете свою веру, te käivitate oma usu, а Бог задействует свою силу через вас. aga Jumal käivitab oma väe siis läbi teie. И мне нравится то, что происходит под руками. Ja mulle meeldib see, mis toimub käte all, Потому что Бог не изменился. sest Jumal ei ole muutunud. Деяния апостола продолжаются. Apostlite teod, need jätkuvad. И я делаю это независимо от того, на ролятор или без ролятора. Ja ma teen seda ikkagi vaatamata sellele, kas ma olen ratastoolis või mitte. Сила увеличивается, See vägi ainult kasvab, потому что ты наполняешься тем, что делает тебя больше изнутри. sest sa täitud sellega, mis teeb sind sisemiselt suuremaks. И когда накопительная карточка заполняется, да? Ja kui see выходит hakkab, наружу, siis saab nii täis, et siis hakkab sinust välja voolama. выходит наружу, See tuleb sinust välja. от избытка находит наружу. See küllusest, sellest ülevoolamisest, see voolab sinust välja. И когда вы наполняетесь Иисусом Христом, Ja kui te täitute Jeesuse Kristusega, Его жизнью, tema Его eluga, природой, tema loomusega, которая вытесняет все инородное, mis lükkab välja kõik vale, Его жизнь как фонтан, Tema elu nagu вымывает purskkaev. весь мусор из нас. see pühib ja peseb välja kogu rämpsu meie Мы sees. исцеляемся от этого мира. Ja me saame terveks sellest maailmast. Мы становимся сильнее врагов своих, Me saame tugevamaks kui meie vaenlased, потому что мы противостоим уже твердой верой. sest me seisame vastu juba kindlas usus. Мы уверены в невидимом, Me oleme kindlad selles, mida me ei näe, потому что мы этим наполнены. sest me oleme seda täis. И мы вынимаем таким образом из небытия Ja siis me võtame välja kuskil enda seest mitte millegist, из несуществующего asjadest, mida ei ole veel midagi juhtunud, то, что есть у Бога для нас. neid asju, mida Jumal on meie jaoks valmis pannud. Вы можете вынуть все. Sa võid võtta sealt ükskõik mida. Все, что нужно из царства, можете вынуть. Sa võid võtta ükskõik mida sealt Jumala kuningriigist. Нужно просто дальше идти. Aga me peame lihtsalt minema edasi. Не Me ei останавливаться. tohi peatuda, Независимо от того, vaatamata nendele сколько asjadele, раз udarил вас враг. kui mitu korda vaenlane on teid löönud. Бог продолжает делать нас сильными, Jumal jätkuvalt teeb meid tugevamaks, чтобы вы могли противостать. et me võiksime vastu seista. Он уже сделал нас победителями. Ta on juba teinud meid Он võitjaks. уже сделал нас исцеленными. Ta tegi meid juba terveks. Он дал нам все. Ta andis meile kõik. Нам нужно возразить, если сатана будет говорить против.
ja me peame nagu seisma vastu sellele, mida saatan räägib sulle. Нам нужно научиться настаивать на своих правах. Me peame õppima seisma oma õiguste peal. И это хорошее дело на самом деле. Ja see on tegelikult väga hea teha. Поэтому я начала с листьев исцеления. Один лист на один день. Один лист Ma на один день. rääkisin sellest vihikust seal, et üks leht 9 päevaks. Каждый лист приближает тебя в этой силе к правде, Iga see leht toob sind lähemale sellele väele, sellele õigele, õigsusele отдаляет от тебя от неправды. ja eemaldab sind sellest valest. Много мест Писаний, которые я знаю наизусть. On palju kirjakohti, mida ma tean peast. Я не задавала себе цели учить это наизусть. Ja ma ei võtnud eesmärgiks neid pähe õppida. Но приходила ситуация. Aga on olnud olukordi Ответа у этого мира не было. ja vastust ei tulnud siit maailmast Я ei искала tulnud vastust. ответы в Писании. Ja ma hakkasin otsima piiblist vastuseid Я olukordadele. повторяла их и повторяла. Ja siis ma hakkasin kordama neid ja kordama, Пока это слово не меняло ситуацию. kuni see sõna muutis ja pööras ringi selle olukorra. Это слово живое. See on elav sõna И оно всегда действенное. ja ta alati toimib. И Бог делает нас сильнее врагов своих. Ja Jumal teeb meid tugevamaks kui meie vaenlased. Я сейчас открою книгу Иисус Навин, хорошо? Ja ma avan Joosua Иисус Навин, raamatu, 10 глава. Joosua 10. peatükk. 10 глава. Вы можете прочитать? Вот прямо с 1 стиха. Был город Гаваон. Был город... Переведите, пожалуйста. Был город Гаваон. Oli Gibeoni linn. Сейчас. Был город Гаваон, который вступил в союз с народом Израиля. Oli Gibeoni linn, kes astus liitu Iisraeli rahvaga. Над народом Божьим поставлен Иисус Навин. Ja Jumala rahvast juhtis sel ajal Joosua. Бог однажды сказал ему: Моисей, раб мой, умер. Ja Jumal ütles ükskord talle, et Mooses, mu sulane, suri ära. Теперь ты поведешь мой народ. Nüüd sina juhid minu rahvast. Помните, так начинается книга Иисуса Навина. Nii algas Joosua raamat, kas teate? Только будь тверд и мужественен, сказал Господь. Ole Иисусу ainult Навину. vahva ja tugev, ütles isand Joosuale. Он все время говорил ему: будь тверд и Ta мужественен. rääkis talle kogu aeg, ole vahva ja tugev. Посчитайте, сколько раз будь тверд и мужественен хотя бы в первой главе Иисуса Навина. Te võite lugeda üle, mitu korda Joosua raamatus Jumal rääkis Joosuale, et ole vahva ja tugev. Я думаю, Бог просто так ничего лишнего не говорит. Ma arvan, et Jumal niisama tühja tähja ei räägi. Это важная вещь. See on oluline asi. Быть твердым и мужественным в противовес всем обстоятельствам – это важно. Ole vahva ja tugev ja seisa vastu kõikidele olukordadele, see on väga oluline. И он дал рецепт, как быть тверд и мужественным. Ja ta andis talle ka selle retsepti, kuidas olla vahva ja tugev. Он говорит: да не отходит книга сия от глаз твоих. Ja ta ütles, et ärgu see raamat sinu silmade eest lahku. Поучайся в ней день и ночь, Uuri ja õpi sellest päeval kui ööl, чтобы можно было противостать врагам. et sa võiksid vastu seista oma vaenlastele. А я уже сделал тебя победителем. Aga ma olen juba teinud su võitjaks. Ты не видишь этой победы. Aga sa ise ei näe seda võitu. Впереди Иерихон, Ees on Jeeriko linn, впереди долина Авалонская, seal on suur väli, впереди много боев. on ees väga mitmed rasked lahingud. А Бог говорит: ты уже победил. Aga Jumal ütles talle, sa oled juba võitnud. Будь тверд и мужественным. Ole lihtsalt vahva ja tugev И не ужасайся. ja ära kohku. То есть ситуации такие, что ужаснуться можно. Sest olukorrad on sellised, et sellest võib lihtsalt ära hirmuda ja kohkuda. Еще Бог сказал: Ja siis ütles Jumal veel, я буду с тобой. mina olen koos Это все sinuga. меняет. Ja see muudab kõik. Это все меняет. See muudab kõik. Мы часто встречаем такую фразу, да? Когда Бог говорит Аврааму, Исааку, Да. Иакову. Бог говорил в книге Судьев, кто в книге 6 главе книги Судьев? Гедеон. Jumal räägib paljudele oma sulastele, Moosesele, Abrahamile, Gideonile, et ma saan olema koos sinuga. Если Бог говорит тебе: я буду с тобой, Kui Jumal ütleb sulle, et mina olen koos sinuga, ты всегда в большинстве, siis oled sina alati, teid on alati rohkem и ты уже победитель. ja sa oled juba võitja. Если ты это знаешь, Kui sa tead seda, то победа будет легкой, siis see võit saab olema kerge, потому что Бог сражается за тебя. sest Jumal võitleb sinu eest. Итак, он поставил Иисуса Навина над народом Nii et Joosua sai rahva juhiks и сказал: Моисей умер, ja Jumal ütles, et Mooses suri ära. не рассчитывай на человека.
ära toetu, ära looda enam inimese peale. Потому что Иисус Навин привык Sest быть рядом Joosua со своим учителем. oli harjunud olema oma õpetajaga koos. И хорошо, когда впереди пастырь, помазанный товарищ. Хорошо, когда люди компетентные духовно. И ты можешь всегда обращаться за помощью. Ja väga lihtne on, kui sinu ees on pastor või inimesed, kes on võitud või kelle peale võib loota ja siis sa võid minna alati küsida neid. Помолитесь за меня, пастор. Paluge minu pärast pastor. Помолитесь за моего сына теперь. Paluge minu poja eest nüüd. А теперь за мою маму. Ja nüüd minu ema А теперь eest. вы помолитесь. Ja nüüd paluge teie Потому eest. что мама уже сдвинулась с места. Sest mitte midagi ei ole veel juhtunud. Может быть, ничего не получилось. Äkki ei õnnestunud midagi. Иногда приходит момент, Ja teinekord tuleb hetk, когда нет никого, кто мог бы тебе помочь из людей. ei ole ühtegi inimest, kes võiks sind aidata sinu И ты lähedal. остаешься с проблемой один на один. Ja siis sa oled selle probleemiga üks ühele. Но ты не один. Aga tegelikult sa ei ole üksi. Я буду с тобой, говорит Господь. Mina olen koos sinuga, ütleb isand. Тебе нужно об этом узнать. Ja sa pead sellest aru saama. Что независимо ни от кого, ты никогда не останешься в одиночку. Et sa ei sõltu mitte kellegist, sa ei jää mitte kunagi üksinda. И всякий, рожденный от Бога, побеждает этот мир. Ja igaüks, kes on sündinud Jumalasse, võidab ära selle maailma. Осталось в это поверить. Sa pead lihtsalt hakkama uskuma seda. Сколько бы времени на это не потратилось, Ükskõik kui palju selleks aega ei lähe, оно того стоит. see on seda väärt. Потому что ты выйдешь в силе, Sest sa tuled siis välja väes в готовности встретиться с следующим вызовом. ja sa oled valmis oma järgmise väljakutsega vastu minema. Следующая ситуация будет тяжелее, чем которая была вчера. Ja järgmine olukord või situatsioon saab olema raskem see, mis oli sul eile. Потому что дьявол не умер, Sest saatan ei ole ära surnud, ты стал крепче. aga sina said tugevamaks. Ты становишься сильнее и сильнее. Sa saad veel tugevamaks ja tugevamaks. В 10 главе книги Иисус Навин Joosua 10. raamatus, ситуация такая. seal on selline olukord. Гаваон заключил завет. Gibeon tegi lepingu. Гаваон, город Гаваон, да? Gibeoni linn. Они стали союзниками Иисусу Навину. Nad said liitlaseks Joosua ja tema rahvaga. А что такое союз? Ja mis tähendab liit? Что такое завет? Вы Mis понимаете? tähendab leping? Kas sa mõistate seda? Что такое завет Бога с человеком? Mis tähendab leping Jumalaga, inimese vahel? Это значит, двое становятся одним. See tähendab seda, et kaks saavad üheks. Все, мои проблемы – это Божьи проблемы. Et nüüd sellest hetkest minu probleemid on ka Jumala probleemid, kui mul on nagu leping. И мои недостатки Бог покрывает своим избытком. Ja minu puudused Jumal täidab oma küllusest. И ранами Его я исцеляюсь. Ja läbi tema haavade ma saan terveks. И Он вел меня в свое царство. Ja tema juhib mind oma А kuningriiki. я отдала Ему свои немощи. Aga mina annan talle oma saamatuse, oma oskamatuse. Понимаете? Вот такой Бог неравноценный. Selline Jumal on, kes teeb meid leping. Несправедливый. Aga ta on õiglane. Что вы могли Богу предложить, кроме неприятностей? Mida sina suudad Jumalale pakkuda peale probleemide? А Бог разделил с нами свое царство. Aga Jumal jagas oma kuningriiki meiega. Царство где? Ja kus on see kuningriik? Внутри нас. See on meie sees. Все имеем Meil on kõik olemas. в Иисусе Христе. Jeesuses Kristuses. Укрепляющим. See teeb meid И tugevaks. Он нас укрепляет. Ja ta teeb meid tugevaks kogu aeg. Вот мы говорим об этом. Ja kui me räägime В sellest этот момент Он нас укрепляет. ja sel hetkel, kui me räägime sellest, ta teeb meid tugevamaks Ja размышляем. ja mõtiskleme selle üle Мысли наши меняются. ja meie mõtted muutuvad. А каковы мысли в душе человека, таков и он. Ja millised on inimese mõtted, selline nagu ta on? Где это написано? Kus on see kirjas? Притча написано. Õpetussõnad, Я так думаю. ma arvan. Не помню где. Ma Написано, täpselt. каковы мысли в душе человека, таков Millised и он. on inimese mõtted, selline ka tema on? Если бы кто-то нашел, это было бы правильно. Вы можете найти, каковы мысли в душе человека, такого он. Kui leiate selle kirja kohe, siis võiks Томас нашел? Говорю тебе, это есть. Toomas otsib seal praegu. Дима, найдешь? Это очень важное место. Väga Каковы tähtis kirja kohta, мысли? otsime selle ülesse. Вы будете думать, что в себя впускать и чего не впускать. Потому что вы, Куда если я вы там смотрите сон- сериалы, фильмов, Et kui see väga oluline on sinu mõtted, et siis sa tead, mida sa vaatad ja mis mõtted sa omale sisse lased. телевизор выключается, и вы продолжаете об этом размышлять. Ja kui me vahime telekast Притчи 23:7. õpetussõnad 23:7. Это пустота, которая занимает в нашей жизни место. See on see tühjus, mis täidab meie elu. Слушайте, Бог взвешивает нас. Jumal kaalub meid. На самом деле весит только то истины,
tegelikult annab kaalu meie see, mis on õige, mis on Jumala sõnas. Вот это наша жизнь. See on meie elu. Ты будешь взвешен и найден, Бог говорит. Sa saad olema kaalutud ja sind proovitakse, ütleb Isa. И не дай Бог нам оказаться легче пустоты. Ja annaks Jumal, et me ei oleks kergemad kui tühjus. Вы знаете, когда у человека первая реакция правильная на ситуацию, Kui inimese esimene reaktsioon mingi olukorra suhtes on õige, происходят чудеса. siis toimuvad imed. Происходят чудеса. Või toimuvad imed. Например, человек падает, Näiteks inimene kukub, слышит скрип кости. kuuleb kondi raginat. Понятно, что кость поломана. Sa muidugi võib aru saada, et luu läks И katki. твое сердце переполнено истиной. Aga kui sinu süda on täis Ты tõde, быстро высвободишь слово. siis sa kiiresti vabastad Моя seda. кость не сокрушится. Ütle, et minu luu ei lähe katki. Ранами Иисуса я исцелен. Jeesuse neemete järgi ma olen terve. Ты высвободишь это раньше, чем успеешь логически думать, насколько серьезно положение в нас. Sa suudad selle öelda välja enne, kui sa hakkad mõtlema, kui tõsine see nüüd trauma sul on. Диминой маме 91 год. Tiima ema on 91-aastane. Она садилась в машину в прошлом году. Ta eelmine aasta istus autosse И поскольку она медленно садится, ja kuna ta väga aeglaselt istub, и так она садится на заднее сиденье и рукой держится за, как это, верхняя часть машины. ja siis ta istub, üritab ja hoiab sellest käetoest kinni või И брат, autokatusest. который провожал до машины, он не обратил внимания, что рука еще наверху. Ja vend ei pannud tähele, et veel käsi on väljas, hoiab katusest kinni. Он ее посадил и закрывает дверь машины. Ja ta pani ema istuma ja siis lööb ukse kinni. Пальцы остались. Ja sõrmed jäid katusele. Все услышали хруст. Ja siis kõik kuulsid Хруст luude услышали raginat. все. Kõik kuulsid, kuidas luud ragisesid. А добавьте теперь 91 год. Aga lisage veel seda, et ta oli 90-aastane. Часто, когда больших людей спрашиваешь, как вы себя чувствуете? Paljud teinekord, kui küsid inimeste käest, kuidas sa ennast tunned, Они говорят, ну что же вы хотите, возраст? ja siis ta ütleb, no mis te tahate, vaata kui vana ma olen. Я хочу, чтобы как по Писанию. Ja ma tahan, et oleks nii nagu kirjakohtades. По Писанию написано, что обновляется подобно рву твоя юность. Ja Piiblis on kirjutatud, et sa saad uuendatud ja olema noor. Написано, Ну, Моисею было 120 лет. On kirjutatud, et Mooses oli 120-aastane Он видел лучше, чем 80. ja ta nägi paremini kui 80-aastane. А Халев, который друг Иисуса Навина, Kaalep, он 80 был сильнее, чем 40. ta oli 80-selt tugevam kui 40 ja ta läks ja valutas need mäed seal. Он говорит, такой же, как и 40. В чем Ta дело? oli tugevam kui oli 40 Он взял эту гору. ja ta läks ja valutas selle mäe. А Сара родила в 90 лет. Aga Saara sünnitas 90-aastaselt. Как вам это нравится? Kuidas teile see meeldib? Обновляется подобно рву юность. Jumal uuendab meie ihu. Мы можем претендовать на все, что написано в Библии. Me võime pretendeerida kõigele, mis on kirjutatud Piiblis. Осталось поверить и взять. Ainuke on vaja uskuda seda ja võtta endale. Одна книга Üks raamat, по все века. igavesti, kõigile, Для каждого. igaühe jaoks. Берите, что хотите. Võta, mida sa tahad seal. Оно материализуется. Ja see materialiseerub. Бог материализует это. Jumal toob selle esile, teostab Вы selle. должны задействовать веру. Sa pead lihtsalt käivitama usu. А он силу. Aga tema on see И vägi. сказал Бог, Ja ütles и стало Jumal так. ja nii juhtus. Он хочет, чтобы мы делали точно так же. Ja Jumal tahab, et me teeksime täpselt samamoodi. Он не сомневался уже, когда он скажет, солнце будет. Ta ei kahelnud selles, kui ta ütles, et päike saabub, Что он так и päike, будет. et see ka nii on. Он дал нам веру. Ta andis meile usu. Мы не должны жить как обыкновенные людьми этой земли. Me ei pea elama nagu need tavalised inimesed siin maal. Мы дети Божьи. Me oleme Jumala lapsed. Сверхъестественной природы. Me oleme üleloomuliku loomuse järgi. Чудеса – норма Imed on täiesti normaalne для meie христиан. kristlaste elu jaoks. Добро пожаловать в чудеса. Tere tulemast imede maailma. Я закончу историю про Димину маму. Ma lõpetan selle Tiima Когда дверь ema. захлопнулась, Kui see uks läks kinni и все услышали треск, ja kõik kuulsid seda kontide raginat, а он хруст костей, да? А она сразу же сказала, моя кость не сокрушится. aga tema ütles, minu luud ei lähe katki. И взяла другой рукой вот эту руку, которая только что трещала. Ja võttis teise käega ja pani teise käe sisse. See käsi, mis just jäi ukse vahele ja ragises. Вот это было чудо, See oli ime. мгновенное. Momentaalselt hetkega juhtus.
Может, она еще какую-то минуту подержала, võib-olla ta hoidis seal mõni minut seda, но расправила совершенно нормальную руку. aga ta võttis ja sirutas välja täiesti terve То käe. есть, когда первая реакция правильная, kui see esimene reaktsioon, mis sul tuleb, on õige, будет все по законам царства. siis juhtub täpselt nii, nagu on Jumala kuningriigi Если она seaduste järgi. сказала, наверное, я поломала все пальцы, kui ta oleks öelnud, ma vist murdsin kõik oma что näpuluud, было очевидно. mis oli tegelikult ju nähtav, et see ju nii jah, nii ka juhtus. Наверное, бы человек лишился бы пальца. Потому что говорят, в старости кости практически не срастаются. Это же можно было все желудо накрутить. Sest vanadusel inimesed räägivad, et vanast peast luud enam ei kasva hästi kokku. Аллилуйя. Аллилуйя. Чудесный, самый лучший переводчик у вас. В мире, наверное, да. Потому что, поверьте, я знаю, о чем я говорю. Я знаю, о чем я говорю. Иногда мне хочется взять чемодан и сбежать, потому что пока человек поймет, о чем я говорила, пока он это переведет, я уже забываю, о чем речь вообще, какая ta тема. lendab käest hästi see jutt ja mõte ei jookse nii hästi, nii et kui tal on hea meel, Слава Богу, берегите его. Берегите его. Аллилуйя. Аллилуйя. 10 главе Иисуса, наверное, возвращаюсь. Lähme sinna tagasi Joosua 10. peatükki. Это очень актуальная тема, ребята. See on väga aktuaalne teema, see on täna väga tähtis. Поэтому 5 книга «Вести исцеления» – это вот просто целая часть Иисуса Навина. Et viies sellest Мне сегодня нужно быть твердым и мужественным. me peame olema täna vahvad ja tugevad. Это мне сегодня нужно не отходить глазами от этой книги. Да не отходит книга из глаз твоих. Et täna me peame vaatama seda raamatut, et see ei tohiks ära minna meie silmest. Это мне нужно знать, что Иерихон падет. Et Jeriko linn langeb. Мне нужно услышать от Бога как. Mina pean kuulma Jumalat, Это kuidas. мне нужно знать его близко. Mina pean tundma teda lähedalt. Это мне нужно знать, что если скажу солнце стой, должно остановиться. Et ma pean teadma, kui ma ütlen päiksele peatu, et ta peatub. Солнце стой, сказал Иисус Навин. Ja Joosa ütles päiksele, et ta peatuks ja ta peatub. Тень отошла, это по поводу языки. Тень отошла на 10 ступенек Ахазовых назад. Ja vari liikus 10 sammu tagasi. Не вдруг. Mitte kogemata või äkki. Исайя сказал ей отступить. Jesaja ütles, et see läheks tagasi. Понимаете? Mõistate? Бог задействует человека. Jumal Он с ним alati одно. kasutab inimest, ta on inimesega üks. И наше с вами положение лучше, чем всех пророков вместе взятых. Ja meie olukord on palju parem kui see kõikide prohvetite olukord seal tollal. Даже если вы чувствуете себя в меньшем царстве. Isegi kui sa tunned, et sa oled siin kõige väiksem selles kuningriigis. Меньше царствия Божьего. Vähim Jumala kuningriigis Больше самого великого пророка и крестителя. on kõige suurem ükskõik millisest prohvetist. Почему? Miks? Потому что Бог вселился в нас. Sest Jumal asus meie sisse elama. И завеса в храме разодрана. Завеса. Ja see eesriie, see tõmmati puruks. Мы можем приходить в любой момент к Отцу. Me võime tulla ükskõik mis hetkel Jumala juurde, isa juurde, otsida tema palet И принимать ja võtta vastu из царства tema kuningriigi, снаряжение, tema varustuse, обеспечение, kõik, mis tal on, мудрость, tarkus, силу, jõu, исцеляющие потоки Святого Духа. tervendavad pühavaimu väe. Дела, которые я совершил, и вы совершите. Need asjad, mida mina tegin, saate ka teie tegema, ütleb Jeesus. Евангелие от Иоанна Johannese evangeelium 12:14 12.4 или 14:12. või 14.12. Слава тебе, Господь. Au sulle, isa. Он сказал дела, которые я совершил. Ta on öelnud, et need asjad, need teod, mida mina tegin, Он совершал чудеса. ta tegi imesid. Не медицинским образом. Mitte arstlikel Из него meetoditel. исходила сила. Temast lähtus vägi. Дайте этой силы выходить из вас. Andke, laske, lubage sellel väel välja tulla teist. Это больше, чем возможности этого мира. See on suurem kui need võimalused, mida pakub see maailm. И это воля Божья. Ja see on Jumala tahe. Чтобы задействовать в нас ту силу, которую он нам дал. Et käivitada seda väge, mida ta on andnud neile. Это сила прощать. See on vägi andeks anda, Это сила возлюбить врагов. armastada oma vaenlast, Это сила созидать. teha eestpalvet kellegi Это eest. сила творить чудеса. See on vägi teha imesid.
Поэтому то, что невозможно для человека, see, mis ei ole võimalik inimesele, возможно Богу. see on võimalik Jumalale. Поэтому все возможно верующему. nii et Jumala usklikele on kõik võimalik. Во что поверишь, что твое. see, mida sa usud, seda sa saad. Вынимай из царства. võta see Jumala Поэтому, kuningriik. когда книга не отходит от глаз, kui see raamat ei lahku sinu silmide ты же eest, пропитываешься этим словом насквозь. siis sa imbud täiesti läbi sellest sõnast. Ты думаешь этим словом. sa mõtled selle sõna kaudu. Ты смотришь, как смотрит Бог. sa juba vaatad nii, nagu vaatab Jumal asju. Поэтому свет будь, nii et kui sa ütled saabu valgus, солнце стой, päike seisa, море на 2 части, туда-сюда, meri mine 2, а тень на 10 ступеней. vari lahku tagane 10 sammu. Исайя спрашивал, туда-сюда, куда хочешь, Езекия? ja siis Вперед, назад, куда? Jesaja küsis, kui ta läheb edasi või läheb tagasi, küsiski Jesekeli käest. Езекия еще торговался. Jesekel kauples temaga seal. Говорит, а вперед легко пройти. no edasi on väga lihtne. Легко. Пусть назад идет. las läheb siis tagasi. Мы можем договариваться с Богом. me võime Jumalaga kokku leppida. Он дал нам это право. ta andis meile selle õiguse. Он Бог, творит чудес. ta on Jumal, kes teeb imesid. Все, о чем не будете просить в молитве, ükskõik, mida te ei palu Jumala käest верьте, palves, что получите. uskuge, et te saate seda. Будет. see saab teile. Будет. see saab. Матфея, Марка 11:23, Markuse 11:23, 23-24. 23-24. Все, о чем не будете просить. ükskõik, mida te ei palu. Мне так нравится слово «все». mulle nii väga meeldib see sõna kõik, Всех, kõiki, все. kõike. Он прощает все беззакония. ta annab kõiki Исцеляет vandeid. все недуги. ta tervendab kõik Все, о haigused. чем не попросишь. ükskõik, mida me ei Мне palu. нравится слово. Это mulle meeldib see глобальный sõna. Бог. meie Jumal on niisugune suur Jumal. Он хочет, чтобы мы мыслили вот такими категориями. ta tahab, et ka meie mõtleksime samamoodi nende kategooriate järgi. И мы возвращаемся к 10 главе. ja me tuleme tagasi Joosue 10. peatüki juurde. Гавон заключил союз с Иисусом Навин, Gibeon tegi lepingu Joosuaga, что раздражило многих. mis pahandas väga paljusid inimesi. 5 царей 5 kuningat собрались войной, kogunesid Väga kogu palju. oma armee ja läksid sõtta Gibeoni vastu. и Гавон говорит, я в завете с Божьим народом. ja Gibeon ütleb, et mina olen lepingus Jumala rahvaga. И приглашает Иисуса Навин по завету вступить с ними в битву. ja kutsub Joosat tulema, et Joosa tuleks talle appi lahingus. Вот эти 5 царей даже не подозревали, что за Гаваоном стоит Иисус Навин, а за Иисусом Навин стоит Бог. ja need 5 kuningat isegi nad ei nagu ei kahelnud selles, et Gibeoni taga seisab Joosu ja Joosa taga seisab Jumal. Хорошо бы нам с вами hea oleks meil teiega знать, кто стоит за нами, teada, kes on meie taga, кто окружает нас радостями избавления, kes ümbritseb meid, annab oma tugevust кто meile, проводит нас через все обстоятельства, kes juhib meid läbi kõikide olukordade, чьими ранами мы исцелены, kelle haavade läbi me oleme saanud terveks, чьей защитой крови покрыт наш дом. läbi kelle verekaitse all on meie kodu. Хорошо бы нам знать, с кем мы в завете. me peame teadma, kellega me oleme lepingus. Тогда беспокойство уходит, siis igasugune mure ja rahutus läheb страх ära, уходит. hirm läheb ära. Ты смотришь в лицо смерти и говоришь, отойди, я пройду. sa vaatad hirmule otse näkku ja ütled, et mine eest ära, ma lähen mööda seda. Потому что мой Господь есть жизнь. sest minu Jumal on elu Тебе придется уступить, ja sa pead taganema и ты пройдешь. ja sa lähed sealt läbi. Потому что Бог свои руки не выпустит. sest Jumal ei lase sind oma kätest välja И совершенная любовь изгоняет страх. ja täiuslik armastus ajab välja kogu hirmu. Он возлюбил нас всем своим сердцем. ta on meid armastanud kogu oma südamest. Осталось наше сердце заполнить его любовью. ainuke on see, mis me peame täitma oma südame tema armastusest. Если у вас есть проблемы, женщины, если есть проблемы сейчас с женскими органами, kui naistel on naiste organites mingid положите руку на probleemid, себя. pange oma käsi sinna peale. Властью имени Иисуса Христа. Jeesuse Kristuse väes. Я связываю всякое нарушение в женских ma органах. seon igasuguse vale olukorra naiste organites. Всякое нарушение, igasugune всякое vale, воспаление. igasuguse Во имя Иисуса будет põletik, остановлено. see saab peatuma. Я призываю кровь Иисуса Христа, ma kutsun Jeesu Kristuse peale, очищающая от всякой скверны, see puhastab ära, очищение, see puhastab разрушение всякого полипа во имя Иисуса Христа, igasuguse haiguse, разрушение всякой see peab кисты во имя lahkuma, Иисуса.
Если вы смотрите нас, это касается тоже вас. ja kui te vaatate meid otse läbi interneti, see puudutab Властью teid. имени Иисуса Христа я проклинаю всякую раковую опухоль во имя Ma Иисуса. sõitan igasugust vähikasvajat Jeesuse nimel, Потому что это не Божье наследие. sest see ei ole Jumala pärand. Я провозглашаю волю Божью. Ma kuulutan Jumala tahet И Бог приводит в исполнение слова своих посланников. ja Jumal teostab oma Он сейчас saadete приводит в sõna. исполнение. Ja Jumal teostab Будьте seda praegu. исцелены. Saage Будьте terveks, свободны. saage vabaks. Я провозглашаю новое, недостающее. Ma kuulutan uut, ma kuulutan seda, mida ei Новых органов там, где их не было. uusi organeid seal, kus neid ei olnud. Во имя Иисуса. Jeesuse nimel. Аминь. Amen. Просто примите веру. Lihtsalt Хорошо? võtke see usus vastu. Я могу перечислить случаи, когда у женщин появлялись яички, которых удалили много лет тому назад. Ja ma võin rääkida lugusid, kuidas naised said tagasi munasarjad, kellelt on need ära lõigatud aastaid enne seda. Фибромиомы исчезали, опухоли исчезали, Igasugused paised, igasugused а haigused недостающие lahkusid органы появлялись. ja tulid uued organid täiesti. Господь Целитель делает хорошо свою работу. Isand on tervendaja, ta teeb oma Он tööd любит väga это hästi. делать. Ta armastab seda teha. Он просто восстанавливает свою правду у нас. Ta lihtsalt teostab oma õigsust meie sees. У Бога нет ничего недостающего. Jumalas ei ole midagi ebatäiuslikku. Вот это правда. Вы See должны on учить tõsi. также думать. See on see, kuidas me peame mõtlema. И каковы мысли, таков и он. Ja need, mis on tema mõtted, selline on ka tema ise. Если ты думаешь о том, что у меня все должно быть совершенно, Kui sa mõtled selle kohta, et mul peab olema kõik täiuslik и размышляешь над этим, ja mõtiskled selle и üle подкрепляешь себя словом, ja kinnitad ennast sõnas, будет. siis see saab juhtuma Все, sulle. о чем мне будешь просить, будет. Ükskõik, mida sa ei palu, sa saad seda. Мы утверждаем правду. Me kinnitame Jumala И õigsust. Богу это нравится. Ja Jumalale see väga meeldib. Я не могла понять, почему книга «Выздороветь и остаться в живых». Можно подумать, поднять книжку? Ma ei teadnud, ma ei saanud aru, miks see raamat saada terveks ja jääda ellu. Я не могла понять, почему эта книжка идет по всему миру. Ma ei saanud aru, miks see raamat levib üle terve maailma. Я не могла себе даже об этом мечтать. Ma isegi võin unistada sellest. Я записала, потому что я много об этом говорила. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Ma panin selle kirja sellepärast, ma ise kogu aeg rääkisin ja mõtlesin selle kohta. Тебя Бог исцелил от рака? Да, исцелил. Kas Jumal tegi sind vähist terveks? Jah, А что ты tegi. делала? Aga mida sina tegid? Я говорила. Ma lihtsalt rääkisin ja rääkisin ja rääkisin. В конце концов, Ja Дима и lõppude моя lõpuks, мама сказали, запиши это. lõpuks Tiima ja ta ema ütlesid, et pane see kirja. Получилась книжка такая. Ja sellest tuli see raamat. И теперь она переведена на 10 языков. Ja seda on juba tõlgitud 10 keelde. На 11 я писала на русском. 11 keeles ma selle На 7 kirjutasin. еще переводится. 7 keelde veel tõlgitakse. Уже эстонский перевели. Ja juba on eesti keele tõlge. На 12 языков. Nii et 12 keelt on juba ta И tõlgitud. люди продолжают спрашивать, можно перевести? Просто что-то там происходит. Nii et midagi on toimumas. Я никого не просила. Ma ei ole kedagi palunud. Просто что-то происходит. Midagi on И я toimumas. поняла, это Бог так сделал. Ja ma mõtlesin, et Jumal on tõesti Я teinud. рассказывала, Господь, столько интересных книг хороших. Ma mõtlesin, Jumal lood, see on nii hea huvitav raamat. Я же сама применяла эти книги вот здесь. Ma ise kasutasin neid samu raamatuid siinsamas. Почему эта книга? Miks just see raamat? Сегодня я знаю ответ. Ja nüüd täna ma tean seda vastust. Там нет второго варианта. Selles raamatus ei ole teist võimalust. Только один путь. Seal on ainult üks kindel tee. И это непросто. Ja see tee ei ole И lihtne. это путь твердый и мужественным. Ja selleks on vaja olla vahva ja tugev. Я Господь Целитель твой. Mina, isand, olen sinu Я твой terve. обеспечитель. Mina olen sinu Я varustaja. храню твоих детей. Mina hoian sinu Я lapsi. храню твою семью. Mina hoian sinu pere. Я. Ко мне обратись. Pöördu minu Бог говорит, poole. ко мне Isand обратись. ütleb, pöördu minu poole. Он Бог ревнитель. Ta on armukade Jumal. И Он настолько сильно любит нас, Ja ta nii väga armastab meid. что Ему больно видеть наше поражение. Nii et tal on valus vaadata meie Он kaotust. заплатил за победу. Ta on maksnud selle võidu eest. Моя победа в Боге. Minu võit on Jumalas. А ваша? Aga teie? Я просто другого пути не знаю. Ma lihtsalt ei tea teist võimalust. Поэтому что вы принимали? Ma ei tea, mis te Что вы tegite. кушали, когда болели раком? Mis te küsite, et mis sa tegid või mis sa sõid, kui sa А olid какие haige? витамины после химиотерапии? Ja milliseid vitamiine sõid pärast keemiaravi? Я заглатывала такими горстнями обезболивающие. Это было. Ma sõin peotäie valuvaigistit päris pikka aega. Но когда Бог это открыл, Aga Jumal avas mulle selle, в общем, все остальное стало неинтересно. siis kõik see muu, see ei olnud enam huvitav. Я больше не вижу в этом смысла. Ma ei näe selles enam mingit mõtet. Бог идет изнутри. Jumal tuleb meie seest. Он поднимает царство изнутри. Ta tõstab selle oma kuningriigi meie sees. И мы, его народ, Ja meie kui tema rahvas должны жить по законам этого царства. peame elama selle kuningriigi seaduste järgi.
Нет ничего тайного, что не сделано с приятным. Ei ole midagi salapärast, mis ei tuleks välja Он esile. выворачивает нас наружу, Ta väärab välja meid pahupidi. изнутри наружу. Ta toob meid meie seest asjad Там välja. царство. See Там все, что нам meie нужно. sees, seal on kõik, mis meil Он vaja. выворачивает нас, Mida понимаете? pöörab selle meie seest välja. Мы туда слово, Meie там paneme вера selle sõna, растворяет, seal sõna там все активизируется, kasvab ja see и kuningriik проходит käivitub физический мир. ja siis see tuleb välja meie seest. Все меняется Ja siis kõik muutub в нас meie sees и вокруг нас. ja meie ümber. Поэтому небеса таки приходят на землю. Nii et selle taevas tulebki selle kaudu И maa. это не шутка, когда Бог сказал, да будет воля, как на небе, так и на Ja земле. see ei ole nali, kui Jumal ütles, et las sinu tahe sünnib nii taevas nagu maa peal. Это не призрачно все в этом мире. Yes. Это не призрачно. See ei ole mingisugune... Это реальность. See on reaalsus, see ei ole Небеса на земле – это mingisugune реальность. unistus. Taevane olukord maa peal, see on reaalsus. Кто бы поверил? Kui oleks keegi, kes usuks, Аллилуйя. 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 Где он не держит обратный отчет времени? Видите, что он делает? Tiidu näitab seda aega. Да. В Таллине обычно так и происходит. Tallinnas tavaliselt ei juhtubki. Да. У вас 20 минут на все. Tavaliselt öeldes, et tuleb 20 minutit. Слава Богу за Духа Святого, который стал прямо исцелять администратора в конце. Администратор стоит вот так. С обратным отчетом. Jumal hakkas tervendama seal kirikus kuskil. Ja on töötaja исцеляет. Administraator järsku anti talle ainult 20 minutit, aga Jumal hakkas tervendama inimesi ja... А в какой церкви вы служили? ja Бог исцелил администратора, который сказал у вас всего 20 минут. ja Jumal tegi terveks selle administraatori, kes ütles, et teil on ainult 20 minutit. Идите и служите сколько хотите. Ja siis ütles, et seal on üks all, üks väikene saal, et te võite minna sinna Бог знает, teenida, кому mida прикасаться. ja Jumal teadis, keda puudutada, nii et tänu sellele administraatorile nad said teenida seal kogutuses veel seal väikses saalis. Давайте мы сделаем маленький перерыв. Me teeme väikse pausi. Куда нужно сходить? Я правильно тебя поняла? Несколько минут, да? Mõned А minutid потом pausi. все-таки вернемся к 10 главе. Ja siis jätkame Joosua 10. peatükist. И сильные вещи примем сегодня. Ja väga tugevaid asju saame veel kuulma Jumal. И укрепимся, и станем сильнее врагов Ja saame своих. tugevamaks veel ja saame tugevamaks kui oma vaenlased. ja see, kuidas teil on, sõbrad, kas teil on hea meel, et te täna olete tulnud? Olete saanud midagi head, kiitus Jumalale, minul on hea meel. Me teeme pausi selleks, et võtta üles üks laul, ma palun, et Aivar tuleks, kas Aivar on kuskil siin? Ja ärge jookske veel palun ära. Ma lihtsalt tahan öelda nii palju, et selle pausi ajal, kui me laulame, siis sa võid käia ka tualetis, kui on vaja, aga paneme kokku ka oma armastuse Anni selle seminariga seoses.